Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Iyang kasalelye Ragacho Varas Bachanan program in Rahnwet nan Pohnpei program in Gabese way rakap way ragasampalakan me wiyawi deban wiyaw nan way Pohnpei Riyamona chpan bachoyang nan program in Gabese Rahnwet Nakonayang yan wanyan kichtiyo chiyang kawiyat mga sakaratan kay poniyo wow Don walan wow raksokon Pohnpei yu at mga sakaran wow lapan puransanan kan ko wow nagkasapan maardekan na nalaknan kanyay ko at mga wow chororan biltoke saban maarlapalap kay ito sustakan karusyan nan pediensya kumotso government o bachawan wow kay saban maarchon way yung sak Rahnwet way saban man kiyan so mga bukchayan kachin kurang duket o kasamo Mr. Henrik Stevenson Rahnwet Huya Election Commissioner and Wayne Pohnpei. Ang susajban kachawan duket Mr. Stevenson ong nan program and kabesen Rahnwet when kakan oralepet iragastam puan me pacho kunan men kay Rahnwet. Chunganay so much. Bagi ansau iban padawan sakar kita rangkatin kubura rangkatin lapati kubura poe yang kak patrang sakaratame uyawiyar metie radio program number yaw meban kapkabasa ong tungwin madalanim sabalma usus toro makasandiran uyawi in July issue and Barat. Miskalio me we have program director radio B6AH me ban bibita o election commissioner tangay me ban sabang pedang. Kalanganin ko mo Mr. Stevenson, rumuna chaban bachawan tulan ang program number yaw Rahnwet. Amiya me coach mo kamen purem sayar na cha program number yaw. Ira teriau kayu pergi paralar iman perang kadaman ketungguin matalanim kaim syaklan ansaun kapitelong nomination petition ye July Asia issue teniasil kokoto kariau tawasanan koson dan Pohnpei makoson etime nomination petition kan sudah size. Kalanganin ko mo Karyawan chochon palet tagsilikon sus meban kun pagataryom niye wasan sus. One chochon palet tagsilikon usus meban pagataryom ni wasan usus pan pasan sang ni chochon usus makilalati ni wasan usus pattern percent Asia and total pallet course. Kalanganan ko mo Mr. Stevenson, takot absentee voter o absentee ballot? Kalangan absentee voter ay sa nusus man na nusus likin wasan nusus. Pwede mala te lumu te kabilsalet o kat te padabato nanuan wuni sailok mon rana nususo o ban purato muran rana nususo sota pato Pohnpei te sota pato niya wasan nusus sota libil to nusus register te kilelati man me an ke kaka nusus nan rana nan usus mean ke kakan usus rana usus kosanti te usus toror pan kak us absentee ballot absentee ballot ye silikon usus manaman no kosannet kosaneti kosan usus kan me Sota pato ni arai wasan usus ni rana ususo
the mon ran and ususo ran kap uya arai usus lole. Kalangan komoy kulok tepe mawasan suskan pan kan rich tao bil rich tinaranan suso ye chilai isu riyak riyesa. Kalangan wasan ususkan pan langat kulok isu na may siya mo pan riti kulok isu ni sautik. Ida me wasan ususyo pan langalang ki tauli kulok isu mamimia jaton usus leloto ni wasan ususyo mon ang siyang close pe riti upside cup uyala aray usus wasan ususyo pan langalang low iray meleloto mon ang siyang riti uyala aray usus wasan usus kan me kokota likin na pesem pan rita kulok isu o riti kulok walu ni ranan ususyo ni wasak me kopakan niya. Matron usus koros me kilekilel dan bukan ususan ewe wasan usus ususlar ususan wasaw kaker ritimon ang siyang riti. Kalangan komoy Mr. Stevenson. Mie magaksakan te chungan sakawan wai te nechkila na nanso mawasan suskan langalang. Pwede metwoy madalanim soda business te tunwoy madalanim ba natkita kang sakawan wai o soda moy ni rana ni suso mayay ni chulay isu riyakit riyasya. Kalangan komoy. Amie candidate kak parak wasan suskan. Soda candidate moy nan irairan pita buki siyang wasan suskan ita ma parak wasan sus puen uya sus. Bil soda tatawakan campaign nan irairan pita buki siyang kuwan suskan. Kalangan komoy. Sangan talit taga-silibon ni susta maging sakanakan tamaw kung kakaway. Kalangan mark the check ew the toto siyang mark ew the check ew na new square may pala siyang naman candidate the makaina na maran candidate man the mark sota unsyak nan the masligin square the wasan maki ballot the silikon usus mo dan ma ballot the silikon usus kan ban mau makatail ka kasawiyata the mark the check the kilel mesaw usus uya kasaleta ay ino on candidate me emelusata. Makatail soto kap kasawi yata mark meson mususo uya apala do soto ma. Masang ni karaba soto libil silikon ususo mark sabung te soto mekak kasawi yata inaman ton ususo palet te silikon ususo soto kan. Kalangan komoy Mr. Stevenson pwediran kawait. Anane committee and watak o klele sus and kun watak o klele write-in candidate te sochana nabe. Nan Ronald election soto ususan write-in may nan siyang usus tekan kun may kusunatan usus kasaneti ususan writing and kunwatawat. Kalangan komoy. Yaduan may uya so nusus men makan uya usus koto orana nususo ikola nusus ak sochete nan signature list. Iban kapyang usus. Alangan miskalyo. Kayo kasambal nandodogan usus irailkan makap usus ranyang usus. Sama nirat weta met kap parata
sang ni sabumen totokan toroboyakan. Election port kan warailar na naray todok o wewe melel east to nusus melel and naray wasan nusus. Sangan to nusus what ban yang nusus iyo election port kan ban auteta toroboyo meatan ki unlisted David nan formward atau insyak ban sansal arana dibuti o sign sign o on election port ko sign ban sansal Kalangan ko mo. Kaya tuwan mamiye media rakta me morsuat tapol vote to sus bakriyaw. Kusunet apali sa wanchon sus manage. Kalangan morsuat moget sabung mogeten kapoy-boy koros me ban parata nanusus kusunet nanusus te kusunet cekan ban apali. Double voting te usus bakriyaw uya mogeten usus sabung te morwo te kapoy-boy o ma iban tiar te me complain kan ban kadiara kata iban kapdolong irawat nan molen kopung leila en Pohnpei puen kosoneti kalau kebakan ma eban tibagida. Kalangan ko mo may election commissioner. Miyayer chon wain madalanim. Pagkata nomination petition kabisilikon kaki. Moy yan yang yakan te. Leleto Rahnwet me paman me pokatar o Israel me sansal Mr. Ricky Carroll, Mr. Watson Bellet, Mr. Jeremy Mutong o Mr. Peterson Sam. Makaptolonger hara taral tungal nomination petition ye Mr. Ricky Carroll o Watson Bellet. Lel Rahnwet ran muktawiya program what Mr. Jeremy Mutong o Peterson Sam Mesai Kapdalong Aratungal nomination petition. Kaim Saklan ran the nomination petition ng Brong Kataman ye ni Niesil Meban wat the Chu Nisa issue reavitriation. Kalangan ko mo Dari bilewa ichingalaran kanalatak usus par po ita Pueki COVID-19 coronavirus ng Rahnwet. Kalangan miskalyo program director usus pan po ita nanwain matalanim ni July issue and parrot. Government and State and Pohnpei Kopukoki Office and Election Commissioner and Taula o Apali usus toro watang wain matalanim ni July issue reavitriation. Palian risk communication to committee ban COVID-19 coronavirus task force in Pohnpei. Yang UNICEF o WHO, the World Health Organization, the Ong ni kawai tame option usus ban uya nan ewe wasan usus me bit abalban coronavirus ma soma COVID-19 coronavirus led Pohnpei mon ran ususo kapna ban kawai tame ban ya. Kalangan ko mo Mr. Stevenson. Miye me coach me kamen kasaleta mo na chaban kain sakala at chachingat program and kapese Rahnwet. Kalangan imen sakal ki tata ban niya program what to etamet mon issues in July issue reavitriation. Pagkawewen uyagan tadok and issues ni Rano Ong ni Bill Apali Authority
coronavirus nan wasan ususkan kasanti na pali wasan ususkan ni rana ususo o uyaban wata khusus aye met men sakar kita mon ada ban dengan tiada program and run kalanganin ko mo Mr. Stevenson no kalanganin ko por chorus ayay match magayam sa kalar program and kape sa Rahnwet nan Pohnpei program yung maging kape sa way raka po yung kasampalakan me wiyawi taban wiyawan nan way Pohnpei sabat yung wan duklukan siya kukuranganan kachin sa pani radio V6AH ong nan kaunaptan program kasampan chikan kalangan o kasadelye.